I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Izvinite što sam malo duže učitala, to je zato što snimam, pa sam malo duže učitala. Evo ga. Idemo. All right, can run over the river. Tako da, ja sam, kao što vidite, Arena 8, level 9, sad ćemo level 10. Malo je moj deck, ja vidite koji su vam karte, ja vidite sve kartice ovako, do Arena 8. Imam 6 legendarnih, Log, Electro Wizard, Inferno Dragon, Lambrod, Sparky, Lava Hound. Tako da, idemo da pozdravljamo ih malo. Pozdrav za... Pozdravit ćemo sve. Pozdrav Jovica, Aki Pro, Random Tiger, Vanja, King, Boys King, Patrik, Marko SRB, Aki Covra, Master SRB, Fokoja, Stefan Car 06, Lucijan, 789, Gnjerko, King VTF, Andrija, Marko 04, Noc 76, Kakavac, Cekim, Miško The Boy, Neco Mafioza, King Boris, Hitman V2, Gold Guardian, Zoki 7599, Profesionalizam, Popo 5521, Marko Luka, DR Munja, King of Blood 2, Filip Nob HD, Cari X, Agi Nuto Killer, level 5 Arena 8, Stragi, Blovzi, Rahle Killer 04, Gamesar Live, Profesionalizam, Giša Car, Batica 44, Mali Pingvin, žurio sam, Đukica, Fofo, Vuki, Klašina, Zeljanica i to bilo. Tako da sljedeći put ću da snimam Classic Battle Ram Challenge. Tako da i pozdrav za Mutića, Marko JT, Marko i Rabovan, on te da napiše, on je moj brat, te da napiše Radovan, ali ne znam slova. Ok, tako da pozdrav, prijavite subscribe i na moj i na kanal od Moća, njegov kanal se zove Planeta Gamer, slika je dva čovjeka, i tako da, to bi to bilo za ovaj klip, vidimo se u sljedećem i čao, sam da je